Alvie angai ule naw nule pate Misiangtho te chi thulu noi pan Misiangtho Theresa of Avila I tangthu hom son ning Misiangtho Theresa Avila in Carmelite Nungak Siangtho sang aphon nu hi a tulkhat zanga somlenga kumin sapengam Avila khua-ah suak hi anew tunga kipan anuntakna Pasian kiang piakkhiat ding lunggulh mahmah le Misiangtho te tangthu simding auk mahmah khat a hi kum som le kumni aphak hunin in sihsan a Teresa Avila in Tonu Maria maiah pai-in tupan kipan kanu hong hi in zui-in kapkom in Tonu kiangah ngen hi kum som ni aphak ciangin Avila khua-ah Carmelite Nungak Siangtho sanga lut a hi zong in Nungak Siangtho te nun tak zia zia te amu ciangin lamdang samama hi banghang hiam chi le amau te in suak tatak in lengla du a thunget hun le Pasian thulungai hun chi te olmo lo hi Nungak Siangtho tampi te in thalom na nei lo in aut bang takin omu hi hi zong in Teresa in ama ki piakkhiat na sunga lop tak le kip takin in kalsuan zo hi polpi ulian te kham na ki kom gal a tulkhat zanga somguk le khat kum in Teresa in Avila khua-ah Discalced Carmelite Nungak Siangtho sang phuan a akhau mama thukun le gamdai na te na setak zui-in omu hi amau te in zongkhal na le kidek na te la na in shu khedap tang in khaw khi khedap te bek bulu hi kumguk asot khitchang in Misiangtho John of the Cross to kipol in Discalced Carmelite congregation po phau a ngai su siam na in akipo thakki Nungak Siangtho te ading in neilo aphamo thu hi chi in chamte u hi ala gel te in Pasian ayin mama na kilang sakhi ama in lunghi mo na law na nei ke in bangma ki ta ke in na khempeu ahun atun chang in amang thang ding hilel hi Pasian bek ki khel ngei lo hi thuak zo na in na khempeu azo sakhi Pasian aom nak le na khempeu kiching khin zo hi chi hi ama kiangah topa Yesu le Misiangtho te kilang zel hi Teresa Avila in kum som guk le sagi apha khun tulkhat zanga somni le gyat kum in si a polpi mi pil in kicham te hi Misiangtho Theresa Avila o kote ading in thong saktan